Ivan Erslan, UFC borac, kako dobro zvuči. Nalazimo se u Ploč-Sljemenskoj zoni, blizu Maksimira. Spuštamo se na Maksimir. A otkud si ti došao, gdje si bio? Došao sam iz Obrovca. Sad sam se vratio iz Majamija, 2,5 mjeseca priprema. Malo smo produžili jer su se planovi promijenili. Trebao je biti FNC Pula, na kraju je UFC Pariz, pa smo produžili još nekih 2-3 tjedna priprema. I evo napokon u lijepoj našoj, jedva sam čekao se vratiti. Već je bilo baš više psihički napora nego fizički, u 4 zida si, 0-24. Prevruće da izađeš van. Ako izađeš van onda si mokar i mrtav, tako da sam se držao klime, dvorane, shopping centara i napokon sam evo tu i sada još malo, 2-3 dana i putujemo za Pariz. Idem skratit bradu jer ne izgledam reprezentativno za pojavljivanje, tako da idem sad je skratit, a iza borbe ću je i skinut. Kažu da malo ublažava udarce, pa ću još malo ostavit. Možda će mi brada biti jača, treba će sigurno. Tako da sad ćemo je samo malo poštucati, a onda ćemo iza borbe da me malo pomladi. Skidat skroz. Idemo sada, idemo se zbrijeti. Gužva je stari. Sam mi malo glupost snio. Znaš da je to ne volim. Kada je sad 2019. kaj sve 21. rujna. 21. rujna, koji je datum? Kaj je sve sam? Danas je 21. Da, to je najavljeno. Vraćanje u prošlost. Da. Čekamo. Došao je neko s dugom kosom pa ih je zajebao. 8,5, 10 ljudi se brije i šiša. Ne da ti biznis je sada. Sorry što kasnim. Damijan, evo možem. Kako te sredio, Je dobro? Da, to poznaš. Mogao si i ti. Posnimi sebe. Meni nema pomoći. Obrijao se, ošišao, popio kavu. Nisam se ošišao, jebote. To je usput. Popili smo kavu s čurkom i idemo na trening. Zadnji trening prije puta. Lagano preznojavanje, ništa pretjerano. I u ponedjeljak putujemo malo kile skidati i upoznat se s organizacijom i tako dalje i tako dalje. Evo, jedno čekamo. Možete mi ispričat kako si saznao za UFC ugovor? Kako si saznao uopće šta se desilo sa tvojim menadžmentom i šta se tu dogodilo? Pa ništa, ja i Forgi već, od kad sam ja počeo zapravo karijeru 2015. kad sam došao u ATT, ja mislim je bila 2015. možda tako nešto kad se otvorio ATT. Ja i Forgi smo zajedno i on mi je bio menadžer, on je vodio karijeru i sve to. Imali smo ugovor jedno vrijeme, na kraju smo i bez ugovora radili, tako da to je sve bilo na nekoj prijateljskoj razini, uvijek je bilo sve ispoštovano s obje strane. Pokušali smo
doći u UFC nekoliko puta, čak smo imali priliku za Dana White. To smo odbili jer smo imali stvarno jako dobre uvjete u samom KSV-u, tako da nije bilo smisla ići, a ja bih rekao i riskirati možda potencijalni, ajmo reći, poraz, nikad ne znaš šta se može dogoditi, tako da smo odlučili ostati u KSV-u u stvarno vrhunskim uvjetima. I onda sam otišao na pripreme u Ameriku za FNC u Puli, gdje sam se trebao boriti sa Martin Hamletom, finalistom PFL-a. I jedan dan sam otišao na kavu sa Magomed Umalatovim. S njim sam onako super odnosima, družimo se i van dvorane. I pričali smo malo o karijeri, ja sam rekao svoju situaciju, da trenutno u KSV nije baš bajna mi situacija, da mi žele prepoloviti ugovor i da nećemo nastaviti suradnju i da se borim u FNC-u i da ćemo vidjeti poslije toga što je. I onda me on pitao, pa što bih htio, ja rekao pa UFC bih htio bih probati. I onda je on onako uzeo mobitel, slikao i poslao Aliju. I Ali nas je zvao na video poziv i pitao je ko sam, što sam, šta hoću i tako dalje. Ja sam rekao da bi UFC, on mi je čak ponudio Bellator stvarno vrhunske uvjete, onako ugovor 3-4 puta jači nego UFC-u. Ali sam rekao da me ne zanima to, radije bi se borio u FNC-u nego da idem u Bellator, nekako mi nije to napeto, ne znam, iako su novci dobri i sve to, ali eto, i onda je rekao da mu dam neko vrijeme i to je bilo onako pred jutro, onako oko podneva smo se mi čuli i navečer me zvao i rekao je da čini se da će me potpisati, ali da mu dam još vremena da bude 100% siguran. Sljedeći dan me zvao, pitao da bi se borio s Kutalabom, ja rekao ne da bi se borio, nego ne može bolja borba biti. Tako da i onda smo čekali da istekne ugovor, mislim da je 15.7. isticao ugovor službeno vremenski sa KSV-om. I onda smo čekali da to prođe, nekih 3-4 dana smo morali čekati, bio sam baš nervozan, nisam mogao spavati to, čekam taj ugovor da dođe da potpišem, Forgiju sam sve javio, da ne bi bilo zabune, rekao sam kakva je situacija, on je rekao da pače, to je veliki uspjeh za sve, za dvoranu, mi smo sve od početka do kraja zajedno napravili, tako da ovo je stvarno zajednički uspjeh, tako da, eto, čekao sam, Forgi isto, jesi siguran da je to, kao nema ugovora već par dana i onda sam ja zvao Alija, rekao sad je službeno, sam slobodan, nema nikakvih pravnih više prepreka, možemo, rekao, potpisati ugovor i poslao mi ugovor, potpisao sam i to ti je to, dobio sam ugovor na 4 borbe i evo, ja mislim da sam, od kud sam krenuo, do kud sam došao, mislim da sam napravio veliki uspjeh, ali nije to ono što me, eto, hoću pobjeđivati, hoću osjetiti tu pobjedu u UFC kavezu i ja se nadam da će to sada doći od 28.9. Spreman sam, mislim da sam bolji borac od Kutelabe, mislim da imam više oružja u stojici, da tu je on dobar, da sam ja bolji, tako da stvarno idem u tu borbu sa velikim samopouzdanjem. Vjerujem da ću ga nokautirati, da ću ga pobijediti i da ću ostaviti stvarno dobar utisak u svom debiju i da poslije toga će sve biti puno lakše, da će opet pasti neki kamen sa ramena, jer opet treba se pokazati da pripadaš tamo i da nisi tu slučajno, tako da ja to mislim napraviti već sljedeću subotu, tako da stvarno jedva čekam ući u kavez i pokazati se što sam spremao sada 10 godina i ovih zadnjih 12 tjedana krvavo u Americi, tako da još malo i vidimo se u UFC kavezu.
Leti Adi, vidio. Šta ti snimaš? Sekundanta. Šta ti snimaš? Ja sam sekundant, drugi trener. Ali dobit ću trenerku, molim mi put. Dobit ću Venom. Di si Forgi, šta ima? Šta si spremio za danas? Spremio sam danas je danas sam spremio ništa nisam spremio. Danas ništa nisam spremio. Danas ćemo fokusere. Kako si ti inače, jesi sretan što ti se vratio Ivan s priprema u Americi, jel ti falio dok je bio tamo? Pa nije mi falio. Nije mi falio, čuli smo se svakodnevno gotovo telefonom. A zajebavam se, čuli smo se 2 puta u 10 dana i bilo je sve dobro. Super je prošlo i dobar je. Evo vidiš, čuli smo se 2-3. I našao sam buksu. Čuli smo se gotovo svakodnevno telefonom. 2 do 3 puta smo se čuli u 10 dana. Kad imaš pravog vojnika, ti si siguran da je sve u redu, čovječe. Ne moraš ti, ja znam da je on tamo napravio što treba. Da je nešto loše čuo. Za loše stvari se čuje, a za dobre... Samo pre-workout, ili? Metala nije pre-workout. Da je izdržljivost. Idemo se zagrijeti, to je to. Bivši UFC borcu, šta imaš za reći budućem UFC borcu? Sretno. I ne sumnjam da neće pobijediti u borbi. Mislim, proći kroz njega, naravno. Sekundant je spreman. Držač fokusera je spreman. Od vlasnika najprestižnije europske organizacije do sekundanta. Jugoistočne Europe. Jugoistočne Europe. Najveća organizacija u jugoistočnoj Europi. Sam se pretvorio u sekundanta. Drugog pomoćnog trenera, samo za svojeg Ivana. Više, završio sam karijeru držanja fokusera, osim za Ivana. Jel bi rekao da je ovo za tvoj najveći trenerski uspjeh? Od 0 do UFC-a, do potpisa, ajde, do potpisa. To me pitaj kad uzmemo titulu u UFC-u. Trenutno. Trenutno, ovo je bila jedna normala, to se znalo. Ali uzimamo titulu. Malo se to gađalo. Sve je to proces, Ivane. To je proces. To je iskustvo koje te je ojačalo, koje je postavilo temelje tvojem budućem uspjehu i uzimanju titule i što je najbitnije od svega, slave i zapisivanja imena u vječnosti ovoga sporta i sporta općenito. Što misliš da će biti nervozan u subotu? Češ biti nervozan u subotu? Znaš zašto? Vjerujem da si spreman, da si dobar i puno je manji teret na mojim plećima pošto si odradio pripreme 10 dana tamo i što sam drugi trener. Ipak je manje odgovornost na mojim leđima. Vjerujem, Ivane, vjerujem. Da je tu bio, bilo bi drugčije. Znači ne sumnjam sekunde. Čuo? Minuta pak, 2, 3, 2. Udašao. 2, 3. Točno. 5, 2, 3. Tako napraviš. Patiš perje. To što moraš nositi svaki dan. Par puta. Nekad čisto na lakše. Pretranje. Možda samo to radi. Nemaš što moraš. Kako ti je bilo na ovim pripremama u Americi?
Top. Specifično si radio s nekim, kako si zadovoljan s napretkom? Svaki put sve bolje. Gdje je sve bolje? Svim segmentima, osjećam se bolje i bolje prolazim na treningu i tako dalje, Vidim da napredujem, vratim se svaki put bolji, tako da zadovoljan sam kako je prošlo, cijeli kamp je bio dobar. Baš sam jako zadovoljan, tako da spreman sam na sve, sparirao sam sa svima, teškašima, srednjašima, poluteškašima, tako da brže, sporije, jače, veće, manje sam, sve sam prošao, tako da trebalo bi biti to, bez nekih iznenađenja u kavezu. Vidjet ćemo u subotu. Isto i on razmišlja, sigurno. Možda on misli lagan meč ili nešto, ali vidjet ćemo u subotu. Ja vjerujem u sebe, vjerujem da ću pobijediti, a možemo i pričati što hoćemo, ali u subotu se mrtvi broje. Tako da, do subote pripremiti se dobro, psihički, fizički, to je to. Sve je spremno. Što si rekao, krenulo skidanje kila lagano sa... Je, danas ću nešto više nego inače skinuti. Još 8. Još 8 kila. Ali nisam do sad imao problema, tako da ne bi ni sad trebalo biti. Jučer sam ispunjavao sve, poslaće hranu, oni za fight week, tako da je puno lakše. Sve po težini valja i to kalorije šalju, tako da malo olakša. Ne moraš nabuhavati, pošto idemo rano, idemo u ponedjeljak, onda je... Ali dobro je, sve je dobro. Rekao si u Americi da si imao da ste slali hranu i to? Pa ima, UFC šalje suplemente i hranu, imaš gotove obroke za cijeli tjedan, tako da svaki petak ti dolaze hrana kući, tako da je i to dobra stvar. To su neke dobre stvari što imaju, baš dobre. Bomba. Sve je zdravo, sve nutritivno dobro, tako da vrhunsko. UFC, mašina. Prednja, zadnja, otlan zadnja. Još. Jedna. Jedna. Još. Jedna. Prednja, otlan, prednja, 6 zadnja. Jedna. Zađi, hop. Dva. Prednja, zadnja. Nemoj sad ravno u glavu. Tako. Good. Jedna. Zađi, tako. Ne smijem na prednjoj nositi na stranu, jer ovo je kraće. To. Bien, va, bombe! Još! Bravo.
jebena, a? Dobro. Evo još snage. Da. To je to. Da. To je to. Jebote. Ko je kome tu držao fokusere u pičku. Jak tempo, jaki čure, jake egzibicije, stari. Da. Viš kad bio si, dvije kamere. Top. Mislim da ga jedno pališ u nogu. Sigurno će misliti nastavit ću, znaš. Dobro, a on stoji cijelo vrijeme tu. To se ovako kreće. Prebrz si čovječ. Znači samo ovako da radi, ovom kretnjom. Mislio sam ga čak i stiskati jer on nema pare. Možeš ga stiskat. Da. Samo nemoj ako ti kreneš unazad da se dovedeš do žice. Da pa će ga stišći. Da. Još bolje je jebat. Da. Kužiš? Bolje da ga stišćeš. Napad je najbolje obrana uvijek. Ali opet ne naivno, ovo lijepo radiš sad. Tu, malo skočiš naprijed i odmah natrag, ne ono skočiti i ostati, jebi ga. I ne smijem izlaziti previše van. Pa da. Samo biti da... To. Samo van distancije, one prve. To. Moram biti... Van prve distancije, Jer tako se baš na početku zalječi ko konj, onda napraviš dva. A neće, počeo nešto pametnije raditi, kao boji se, imam valjda da ga... Zadnjih par mečeva je ono... Baš ide on naprijed, ali ne stišće ono ko lud. Tako da slabo radite direkte i to, ali... Jedna stvar, on će, ja sam uvjeren, na vagi, odmah krenuti na tebe agresivno. Čim krene ti se unositi u facu, odmah ga guri da padne tam sa one. Znači on će tebi probati mentalno kao ti si u UFC-u sad to, ti mu odmah jebi matak tamo. Svačaš? Nemoj da te šokira ono. Odmah... Čuo? Pa da, nije baš toplo. Diši normalno, pravi opusti disanje to. Kada samo smiri misli i pravi se fokusira da ti je ugodno. Ne zaboravi na to da je hladno, samo se fokusira na disanje. Easy peasy. Sve je stvar razmišljanja u glavi. Da je malo veća, bilo bi bolje. Kad se vidi? Da je. Ovo ti ko u borbi, kad te uhvati panika, onda moraš se djelom smiriti, ono, samo... Nema panike. 2 put jedna kupka, sreda, poslije treninga, subota, poslije treninga. Kombinacija saune i hladne kupke 20.
Minuta sauna, 3 minute, hladna kuka, 6-7 stupnjeva. Tako 2 izmjene i to je to, i konov. Preporod stvarno. Išao sam bio i krio i ovo je puno bolje. Krio je momentalno, onak malo svježine da, ali ovo baš oporavi. Zadnji trening prije puta u Pariz, ponedjeljak, sa svojim glavnim trenerom Draženom. I to je to, ništa. Posao je obavljen. Sa pozitivnim i jakim duhom se ide u Pariz, tako da očekujemo sve najbolje, vidjet ćemo u subotu. Ja sam spreman, pa što Bog da, idemo.